space a hian arsi pakhat atanga arsi dang pana thlok thin object hi an oma rin ani a kan chen na solar system rongkal tlang chang te po an nei ve thei ani hun reivak lo kalta khan mun hlata ka tangin til engemaw chuan kan chen na solar system hi rin lo takin aron thlo a mi then khat chuan mi ron thlo tu hi simei khu emo asteroid ani an rin lain astronomer then khat te chuan thil dang ani an ring tlat mai kan chen na solar system lo thlo tu he interstellar visitor hi exoplanet cheto ke them ani ang nge alien spacecraft in thup ni zo kang le engwanga hengai dan hi lo piang chuak nge ni reng reng kumsang ni som pasari october ni som pokwa khan astronomer te chuan avoi khatna tan interstellar object chu kan chen na solar system aron lutti Maui Hawaii Penstar Observatory atangin an manfua he telescope hi khovela digital camera lian perpol ni in pixel tluk le thing on khat point pali don set ane until mu chu vaukama lighthouse chit enang deuh hian kan solar system lam hoizonga eng devet vet hi an hua asteroid demo simei khu ani boxi lo wang chuan thil engemaw mihring te lang mu ngai reng reng lo ani tlat mai astronomer te chuan an minga omua tin an phua ta a omzia chu mun hlataka tanga thuthon lo king tu kan hena lo thleng masaber ti na ani heti hun laya he thil pian mang an rin dan chu meizial anga tlon sei set ni in ai en dan an thlak reng wang chuan he thil hi aver ni in an ringa Eiffel Tower aya lian hlek zok ni tura ngai ni in fit sang khat zathum som pani vela seile fit za som thum pakhat vela cha ni in kan solar system chua san zonga akal nuwa chau he thil hi mu chua ani nia hel nai lai ber nu ni somlina september ni kwa kumsang ni som pasaria he thil hi an mu chuaka tarkar khata mel nuai khat singkwa sang ruk vel se ta chakin akal ani niaron hel kwal dana ero scientist te chuan he object hi kan chen na solar system ponlama mi ani nge an ring het bura kan khovela thopel laya akal chak dana tang hi chuan ni hip na gravity assist ringot mang hi chuan he tianga chak hian akal thei an ring lo kan solar system akal tang lai po hian ni hian he object hi athunun manglo ni in mithiam te chuan an soi nge nge omua chungchang thilmak tak pakhat chu asteroid ani tlat lo le simei khu pa ngai ang ani tlat lo hi ani a heti lai hian simei khu pa ngai khosa ji ang chi a akhosa vele thosi chu amak na lai tak pakhat ani pok simei khu comet kan ti te hi vur icy body ni in mei an nei thina tui huwa chang thei volatile material an pai te chu ni na han chun khan tui huwa changin amei hi aron in siam ta thin ane kumsang ni som pakwa khan avoi ni na tan kan solar system pon lama mi interstellar object pakhat comet true iborosov chuan kan solar system chung hi ron lut le in hei hi chu simei khu pa ngai khosa ji ang chi in akhosa vek thunga hei tak hian omua hi ati makbel cha zual ani astronomer te chuan omua kalchak dan hi hipna force of gravity mangringot hi chuan han soifia vak ngai na an rabik lova researcher tren khat te chuan he thil hian yes pain ni na han chun khan rocket ang hian chak takin akal tir thei ta ni in an ngaya heti lai hian gas a pek chua om hriat ani lo ba ka simei khuwa kan mu thin ang mei hi anei tatat lo bok ane hei chau alani lova comet ho aya athlo chak ba ka khomuan lai anei tlat lo hi thilmak tak ani a comet gas ang hi pailova ama atranga tharui chakna lo chuak hi om tak te ni chuan thil ni thei pakhat oma I han bi chiang don te ang he object thlo chak ta na tang hi chuan mitam tak chuan alien spacecraft anima na mun hlataka mi extraterrestrial probe tharui chakna power source nei ani an ringa he thu kan pompui lo hi chu mi mal ngai dan ani thilmak le tak pakhat chu khoi solar system atanga local nge ani le
he interstellar object upat zong hi hriat thei ani tlat lo bawk akal chak ema wang hian eng telescope main athla hi du tu samin ala theilova apian mang dik tak le enga tanga insiam nge ti hanzir chen vak ngai na om tak silova chuan thil mak chui chu theilo zinga atel taringot ane mithiam thren khat te chuan he interstellar object hi enge ani a khoilama tanga local nge ani ti chungchang an ngai dan te chu an han soi ve poka Harvard professor of astronomy avi loyep chuan omua hi alien spacecraft lo thil dang ani theilo ati vetlat light sail manga thlok ani ati a light sail hi ni zung chakna radiation manga spacecraft ti kalna lam soina ani a nia tanga radiation pressure local chu heng dar thalanga hian chunin chaktakin object te hi article thei ani heti lai hian solar radiation manga kaltur chuan object hi millimeter aya cha lo ani angaya pantak le niron chun na tur surface area hi lian le zau tak ani angai bok ani olsam zokin thlichak na manga long akal theyang che hian thli aya ni zung chakna amang zok don ti na ani chu hetiang object chakta kakal thei hi an omve shrim thei lain avi hi chuan omo hi chu mun hlattakami keini aya fingle changkang zok te thil siam chop le ka chu ani ngei aring tlat he thil chungchang a soi chun zomna a hipna telmi lova chaktaka akal thei hi duan lok sa ani ati a omo hian comet tail ani lo baka gas engma apechuak lo tlat hi amak na lai chu ani ta ani he theory hi atikemo diklowemo fia theina hi engma omlova hetiang lama experience tam tak nei to astronomer te ho po hian mimal ngai dan pak han soi vak ngai na an hrebik lo nima sela theory dang chop chuale ani a omo hi eng thil chia nge ani hriat thei ani mai thei an rin dan chuan he space object pian mang hi pancake mo cookie ang deuh ni tura an ngaya exoplanet ke them ni nge in an ring tlat kumin kumtir lam khan Arizona State ta researcher te chuan an paper buat sai an ti chua chuan he thil hi hydrogen iceberg ani mai thei thu an tarlanga he researcher te hian space object engemaw in planet chu asuanga anin su zonga ake them kal chuak hian kan chenna solar system lam hi kummakta tuai zalia tanga zangain karkal ta khan alo pandai to ni in an ring he thilan hu chuatir kha chuan researcher te hian secret anga seizet le atung zonga virin chakta kanor kaltu engemaw thil a om an ring kha ani a tuna ero researcher te chuan minron tlo tu he interstellar visitor chungchang hi an hretho khat to ni in an soya asteroid le simei khu chu ani lo ti an chiang phot omo hi engatranga insiam nge ti chiang taka soi thei niloma se scientist te chuan vur chi hrang zirchian na an nei na tangin vur sakhata tanga gas insiam chuak hian object te hi omo ang deuh thwa chakin akal tir theya akhai khom na an neya chuan he thil hi nitrogen ice atanga insiam ani an ringa Pluto le Neptune thla Triton te hetiang nitrogen ice hi a om ane he interstellar object hi kumsang khat zakwa somkwa panga dai to khan kan chen na solar system hi alo lut to a aron lu thuk tel nuwa nia wang khian nitrogen ice apai chu a hlo thana kan mu chu meu hi chuan he object hian athil pai za somkwa panga set hi alo hlo man to nin mithiam te chuan an soi tuna chuan he object hi kan chen na solar system chu san turin akan le meka kumsang ni somthuma kan solar system hi a chu san felanga interstellar space thleng to donin voikhat ma alo le to lawang heti lai hian thil pakhat project Lyra anti chu duan chin mek ani a spacecraft te takte siamin heng interstellar object te omna hmuna kala hanzir chian tum ani amaro chu omo wa phak tum hi chu a hu phur om to hle a achan chu kumkhata astronomical unit nga le achan ve se ta chakhin akala hei hi mel makta duai zali somruk panga vel ti na ani hun relo te a Saturn orbit khi apel thoi dona mishing ten space a thil kan thon chu to zinga chakper po hian
มัวkal chak zong hi ala phalo na sa hei wang hian awum phatur spacecraft han sian chua tum hi chu tuna kan technology hi chuan ala phalo ani bera space exploration lama hi chuan ti thei chin limit hi kan la nei ani heti lai hian he mission kalpui thei dan kong hi chu oma light sail spacecraft te tak te chu kum sang ni somthum atanga sang ni somthum pathumin kara ka chua ani mai theya hemi hun chunga an kap chuak thei te ni chuan kum sang ni somli pasari atanga sang ni somli pakoin kara omua hi awum phak thei pe sei ani light sail through spacecraft chu siam chua ani to a alen zong hi boxing ring tiat vel ni ma se azang hlea polythene chikhat maila ratanga siam ani nakin loka chuan hetiang solar technology mang hian space probe te chu mun hla tak en via tu atana man anlan dona omua phathei tur khopat chak ani dona wangin engtiknia emo he thilpo hi ani na dik tak kan la hriat chua thei nge a be sei oma tunari chuan omua hi engthil nge ani chiang taka fia na hi ala omlo ani omua hi enge ani a irin le alien technology lam thil ani hi iring vem comment na lama khan lo soila channel hi ilola subscribe lo ani chuan lo subscribe dur le video da thar ilo mu zel theinan notification bell kha ilo on bok don nia